Patrijarh Irinej u ovom trenutku prisustvuje paljanju badnjaka na platovu ispred hrama Svetog Save na Vračaru, nakon čega će služiti svečano bdenje u kripti hrama Svetog Save. Badnjaci se nalažu širom Srbije, a atmosferu iz Sremskih Karlovaca donosi nam naša koleginica Sanja Homa. Sanja, kako je trenutno u Sremskim Karlovcima, kako se proslavlja Badnji dan i da li je paljenje badnjaka počelo? Počelo je, Lijana, loženje vatre dosta ranije, sprema se oganj za paljanje badnjaka, ali to će se dogoditi oko 17:45 kada se završi večernje bogosluženje koje je počelo tačno u 17 časova. Veliki broj građana se ovde okupio, mnogi običaji su se prosto prilagodili životu u gradu, pa će veliki broj njih doneti ovde upravo svoje badnjake i ložiti ih. Posle toga biće organizovan i kulturno-umetnički program, nastupit će deca iz crkvenog hora Saborne crkve, polaznici veronauke i etno grupa. Toliko iz Sremskih Karlovaca. Hvala, Sanja, na ovom uključenju.